ҳамдӯрон азиз, мо дохили зиёратгоҳ дар омадем. ин саҳни ҳавлияш зиёратгоҳи мавлоно ҷалолиддини балхӣ. мана як саҳни ҳавли хушрӯ, дарахтои базиб, шунодагӣ мана одамо даромасоданд. мози мо музей медароем. баъд шумо бо аз наздик нишон додан мегирам. ман кани чӣ хел бошад, шумо роҳат карда тамошо кунед. ҳамдиёрони азиз, акай мунаввар чемодани мана гирифта рафташтан, чемодани ҳардумон. мо тарафи ғозиантеп ҳаракат дорем. оста тамошо карда як 4 рӯза вақт дорем ва вақти холия мо бо ҳамин зиёрати ҷалолиддини балхӣ омадем. мавлоно ҷалолиддини балхӣ, ҷалолиддини румӣ ҳам мегӯянд ин касро. ин даромадаш ҳамҷо будааст. ҳозир мо медароем. ана ҳамдиёрони азиз, инҷа қабр. ака мунаввар кани хона чӣ несондагӣ? қабрҳои одамо будаги мақбара наздикҳои ҷалолиддини балхӣ. анҷа қабр будааст, ҳамааш қабрҳои наздикони ҷалолиддини балхӣ. ҳоли худа шумо қабрашонро мо наздик нарафтем. ин гулу гулзор ҳама қабрҳо инҷа ба араби нависондагӣ хонданаш қиин дид, барои ки бо хати шикаста нависондагӣ. хати шикаста мо наметавонам. ана ин қабрҳои наздикони ҷалолиддини балхӣ. ҳамдиёрони азиз, мана аз даромадгоҳаш сар мекунем. нависондагӣ ё ҳазрати мавлоно набинед. инаша хонда метавонам ман акун устои ҳамакора кам арабиям хондагӣ метавонам. ё ҳазрати мавлоно. мана ин даромадаш. ҳам мебинем кани моро мемонад наворгирӣ меёнед. дамонашро панои навор гирифта мегиранд. шумо тамошо карданед. ин даромад аз дари рост ҳама суханҳои мавлоно навишондагӣ. қитъаҳо аз ҳар куҷои шеърҳои мавлоно навишта. ҳама ҷо шеърҳои мавлоно навишта шудагӣ. намехонам. кани ба забони форсӣ ҳам ҳаст. ҳамаш форсӣ. анинаш ба забони форсӣ. айно ҳамаст ба забони форсӣ навишта. чӣ нависондагӣ онҷа ака? Будар даргоҳи мавлоно ҷалолиддин дар дунё ки каъбаи ҷон ҷонона. хай нависонда шудагӣ. хонда намешинем. ҳана медароем ба ҷои мақбара. ҳамдиёрони азиз, оҳо, инҷа бинед. ин қабрҳоро бинед. қатор. акаҷон, инҷа хонда ман ба гап занед. қабрҳои ки ино? кани мана турка ана инҷа қабрҳои чизашон шогирдо. хоб шогирдою наздиконшон. ҳусамиддин будааст. вафоти ин ҳусамиддин инам яке аз шогирдошон. ин китобҳои олимонову нависондагӣ онҳоро бинед. ин қадар пешрафтагӣ будааст шоирӣ дар ин вақт. ҷалолиддини гелабӣ будааст. ӯгӯлларӣ шогирдояшон. мана инашам қабрҳои шогирдонашон бошад. инҷа як аҷоиб будааст. ҳамдиёрони азиз, ин китобҳояшон будааст. ин қабри ҳар якташ нависондагӣ. мана бинед. ҷалали хатунаш занак бошад. ҷалали хатун занак будааст, барои ки болоша бинед сала надорад. ана вай қабри саладор мардона, қабри бесала занона. ани малика хатун, ин занонау мардона қабрашон наздик будааст. навай хулоси гап, кадомаш сала дорад, ин мардона, кадомаш сала надорад, ин қабри занона. мерем қабри худи ҷалолиддини румӣ наздик омада шудем. мо ака қабри худашон кадом? ҳамин калон. ҳама калон қабри ҷалолиддини румӣ. ина бинед. чӣ қадар калон.
در قوادش هم یک قبر دیگه است اکا پشتش یک قبر دیگه است و یا اون شاگردش باشد نه همسرشون گذاشت نوشتگی نیفت دیگه اینها نبیره هاشون پسروی سلطان ولد همین کتابی همین های مثنوی معنوی به زبان ترکی ترجمه کرده پسر خودشون پسرش سلطان ولد این زنش ترک بود نه این کسی نه زنش تو این اینجا که زندگی کردن ترکا بود ترکی ناز یاد گرفته که سردفتر ادبیات ترک است پسرشون سلطان ولد ولی ترجمه کرده سردفتر ادبیات ترک این پسر مولوی بلخی است همدیاران عزیز این را من نمیدونستم اکنون اکای منوری ما این کس علیم دانشمند این کس معلم زبان ادبیات پشتونیست خوندگی شرقشناسی خوندگی اکای منور برای این کس بسیار آدمی با فرهنگ این میدونم نبیره هاشون پسرای سلطان ولد سه تا پسرای سلطان ولد نبیره هایشون نبیره هایی که مولانا انا اونجا چی بود اینا چی اینا شاگرد مولانای و استاد سلطان ولد استاد پسرشون همینجا بود معلم پسرشون همینجا بود همه آدمای نزدیکترشون وایش چی باشه اون وایش هم بود فرزندای سلطان ولد است بسیار دست فرزندش یه همه نزدیکترشون اینجا همدیاران عزیز من دیدید یک بسیار جای عجایب را من به شما نشان داده ایستادم این همش اولادی مولانا جلال الدین رومی فرزندانش نبیره هایش من به شما گفتم که کدامش سله دارد مردی نبوده است قبر کدامش سله ندارد این زنها بودند وفات کردگی آنها این قبر خودشان را یک بار دیگه به شما نشان میدیم همین هم قبر کلان از همه با شکل ساخته شدگی مقبره همین قبری مولانا جلال الدین رومی حاضر ما یک دعا فاتحه میکنیم خدای خداوند کریم اینقدر فرزند خلق تاجیک برومندترینش رو دیدید این طرف آمدیم دست راست رویم می حاضر با برمیگردیم بچه ها کنی گفت زنید این چی کتاب بکا جان؟ این کتاب مثنوی 6 جلد یکی اینجا یک تا شده دیگه شو کلام کرده مثنوی معنوی با زبان فارسی همینجا با فارسی نوشتگی با فارسی هم چشمتان گذاره یک تاشو خونید کنی یک مصرش کنی خونید اکا جان اینجا یک مصرش اینجا صحیفه اولش نه میونه های کتاب اولش شاید که خورده شدگی اینجا که شده موندگی خونید خوب شهچ و عجز آن حکیمان را بدید پا برهنه جانبی مسجد دوید همدیران عزیز من مثنوی نوشتگی بینید مثنوی ویترینی مثنوی دیسپلی یعنی که ویترینه این ویترینه مثنوی کتابی مثنوی معنوی این از چیه که جان؟ دیوانی کبیر دیوانی کبیری معنوی این کتابی دیوانی اصلا از اینا موندگی چیز همین دو چیز اینو دستنویس نه ولی دستنویس نه همه ها دستنویس ما چند صد سالی کتابا این دستنویس نمی همین هم خوشم نمیسوندم این دستنویس نبید اگر این دستنویس باشد آفرین با این دستنویس ها دیوانی که اینم با کتابشون مکتوباتشون مکتوبات هم دیوان مکتوبات چیزایی که با نثر نوشته کشون با نثر نوشته این که هم شاعر و نویسنده بودن آخه فیلسوف شاعر نویسنده هم درست حکیم این صحیفه اولش اینجا حمد و ثنای و زبان عربی که اصلا الحمدلله بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله خب همین وقت ساکت حمد خدا که ساکت حمد خدا خد صرف کردی اینجا نمونه های قرآن چون میگن که مثنوی معنوی مولوی هست قرآن در زبان پهلوی بود اصلی همه ایجاداتشون قرآن بود اصلا عاشق قرآن بود اما ایجاداتشون قرآن برمی آمد تقریبا اینجا چی باشد؟ ارککلر چه هست؟ محفیلی اینجا محفیلی چی میکنن؟ محفیل رقص و سماهاشون بوده صحنه بود اسمی تقریبا و محفیل
خوندن و ذکر و غزل خسروی این از چی؟ قرآن کریم. هم کلان نوشته گیم. سال 1314 میلادی نوشته گیم. تقریبا 1314 سال پیش. 710 سال پیش این کتاب. اینش چیه؟ قرآن کریم اینش هم صحنه ها؟ بله. که کلار محفلی جای محفل بوده برای جوانان. ارکک یعنی جوان مرد. این همش کتاب های قرآن و اینش چی بوده است؟ این قرآن جزئی. یک جزئی از قرآن. جزئی از قرآن ها. قرآن اول ایخه بودگی. قرآن اول ایخه بودگی؟ نه نقطهش بودگی، نه زیر و زبرش بودگی. اول قرآنی که نوشته دوره حضرت عثمان نوشته دیگه همین. یکی نمونهش همین. ها این همه سوین روی همون وقت من این صحنهشون چی باشد؟ این جوی درس خونه این محفیل زنها بود این طرف بالا بالا زنها پناه. اینجا من بسیار چیز پروپسکت کرد شدم. یک بولاشم بینم، یک بولا رو نشان دیم. یک بولا رو بینید. برآمده رویم اکنون یک مرتبه من همین مقبره رو از دور نشان دیم، بعد ما برآمده این طرف می رویم. هم جوان عزیزم حضرت مولانای بلخی جلال الدین بلخی. اینش چی؟ این لباسی چی بود است؟ بهاءالدین ولد. بهاءالدین ولدش کی باشه؟ این هم وقت لباس ها پوشیدگی ها. این ببینید در حقیقت شبکه داشته است و کینو هست که شاه سلیمان میپوشد که بالاش بر. این لباس خود مولانا. اوه خود مولانا لباسش موندگی می. هم که نوشته گم اینجا. عصر 13. عصر 13 همین. از چی است؟ میخ که پوست است. این پوست است که چرم است که. حالی هم چرم قیمت که همون زمین چقدر فاخر بود دیگه این وقت. این خلط از چرم جامه برین از چرم. این خیلی قیمت بود همون زمان. شبکه هاشون کلاه اینش چی باشه؟ صوفیا پیش کلاه میمونه دیگه. همین ها سوینیر هاشون. اینجا هر کی خودش دعا میکنه، جای مخصوص دعا اینجا نیست. همجوری نجیز در اینجا من نوار رو در اینجا تمام میکنم، با دیگر نوار میکنم.